Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugün ilimizde şatlıklı vakıga, ulug izgi beyrem, Kurban gayti uzdırıla. Ufa şehirinin İhlas meşitimizde de halkımız irtengi izgi Kurban gayti namazına jayıldı. Halkımızını Kurban gayti beyremi bilen kutlap, Ufa şehirinin İhlas meşiti imam naibi Ramiz Hazret vaaz okudu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Barcha hamd sanalar, hamduluk maqtalarimiz Haq subhanahu ve ta'alaga hamda va aytgan barcha salavat, salovat, ham salam shariflarimiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa her daim shukr sayıda muhtaram ve aziz kardeşler, sizni ushbu muborak kunni İhlas masjidida ko'rishga bek shodman. Alhamdulillah, Allah subhanahu ve ta'ala ta'am bir martaba shu masjidimizga jiyilirga ushbu muborak kunlarda birgalab muborak kunlarni birgalab o'tkazishga nasib etdi. Alhamdulillah, mübarek Zulhicce ayının bugün 10. günü kardeş, Müslüman kardeş hacılarımız bugün hoş amellerini kılıp bitirip indi Allah Teala karşısında bulgan Allah İslam bir günlerin birsin tamam edeler. Hem de bizge de muhterem ve aziz millet hac kılmagan kabilar hamakalar ushbu günni Aydul Adha Kurban bayramini kutlarga o'tkazilgan. İnşallah Allah rahmatına yashirga nasib va muyassar bo'lsin. Aytganimcha bugun ikki zo'r ibodat o'tadi. İnşallah birisida haj, u endi Makkada bizning muhtaram obilar zokalarimiz hojilar o'tkazadi hamda biz hajga bormagan tugan kardeşler inşallah Aydul Adha Kurban bayramini görüşecekmiz hamda Kurban ibadatini inşallah boshqaracakmiz. Bu maydan albatta sizning e'tiboringizga qisqagina Kurban haqida Kurban masalalarına bag'ishlangan qisqacha bir vaazini inşallah aytib o'tashakmiz. Narsa bu Kurban? Kurban ul arab tilidan kelgan bir so'zdir bizga. Kurban arab tilidan qaruba degan fe'ldan borliqqa kelgan hamda yaqinlashuv. Narsaga bo'lsa yaqinlayu ma'nosini to'g'ri kelgan bir so'zdir. Dinimizda esa Kurban u termin olarak u Allah Teala'ga yaqinlayu niyati bilan qilingan hamda maxsus şartlar o'taluvi sabab maxsus şartlarga şartlarni o'z ichine olgan bir ibodat bo'lib turadi. Albatta ibodat olarak Kurbanning o'zining vaqti bor. Biz hammamiz bilamiz, u Zulhijja oyining 10-11-12 kunlari, bayram kunlari. Mana shu kundagina qilingan turgan Kurban haligi Kurbandir. Odatda mana masjidimizga kelganlarda o'qiylar, kishilar anglab bitirmaylar ko'rasin. Kurban nazir kurbanları gibi, şahsi hükümler, vatap şahatıran kurbanlar, haqiqiy kurbanlar bilan yiyishni budab da olalar. Bu kurbanlar o kurbanla bu tarafa gerekmiyor. Bu kurban tik Allah razılығы için. Şu günlerde İbrahim Aleyhisselam'ın hem de İsmail Aleyhisselam'ın kısaların iske sürüp, şu vakitte bizge kalan ibretli hikayeni iske alıp Allah razılығы için bulungan bir kurbandır. Yiyiş kına meştimize gelip şunu ders anlamayan kişiler elbette çok önemli aşamaya kesip istiyorlar. Bu kurban deyip Allah razılығы için kılına hem de her kişi öz isimini onu kılırga en evvel deyişli budur. Kurban elbette mezhebimize göre Hanefi mezhebine göre o vacip hükmünü taşıyor. Nasıl o vacip? Yani kurban şalu tiyişli. Kurban şalu tiyişli bulaş o kimge tiyişli diyen soru var. Hanefi mezhebine göre kurban şalu her yılını nisab miktarına iyi bulgan mal kişisine vacip olup durar. Anlayımız var burada. Nisab o yani dinimizde kimde olsa 85
gram oltini bor ekan, hamda masalan shu qadar boyligi bor ekan, mana u kishi nisob miqdoriga ega kishi bo'ladi. Bu yerda qurbon chog'ida albatta zakat kabi shart yo'q. Masalan, sizda 85 gram oltin yoki ama teng ko'lam ақша bor ekan, hamda undan 1 yil kutira kerakmi? Qurbon vaqti yetdi ekan, sizda shu qadar ақша bor ekan, sizning uchun u vojib bo'ladi. Bunda bizning Hanafi mazhabimizning g'alimlari Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Kavsar surasida fasalli li robbika wanhar. Alloh taolo shu namoz qil ham qurbon shol. Oyat kalimasi bilan dalillilar. Wanhar, ya'ni bizning mazhabimizda shunday bir qoida, fiqhiy qoida bor. Al-amru yaqtadi al-wujub degan. Ya'ni amr Qur'onda bo'lsa amr kelayotgan, u bu amr degan amrning vojib bo'lganini bizga aytadi. Qoida g'alimlarimiz Peygamber sünnetinden de deliller getirerler, hem de aytadilar. Peygamberimizning sallallahu aleyhi ve sellem Ibn Majah hazretlerinin hadisinde shunday hadisi var. Eğer de malı bulup da qurbancha olmagan kishi bizning namoz qilgan yerlarimizga kelmasin. Shunday ravishda Peygamberimiz aytgan. Albatta boshqa mazhablarda İmam Shafi'i, İmam Malik mazhablarida masalan qurbancha olu sünnet bo'lib turadi. Albatta Allah'ın üzerinde delilleri var ama lakin kurban bizning ishimizda sünnet albatta vacib da o sünnetning bir türü. Vacib o nisab miqdorida ega bo'lishlarga vacib. Agar da kimda 85 gram oltin yo'q ekan, onun uchun qurban sho'g'i sünnet bo'lib turadi. Shunday bir nyuans bor. Agar da kimda 85 gram oltinga ega tugul ekan, u da oltilar rizoligi uchun sünnet savobini erishish uchun albatta qurban inshaalloh oladi. Qurbonlikqa kelganda esa barimizda bilgancha qurbonlik u keja, baran, sariq, diya, sigir kabi hayvon turlaridan cho'nirga mumkin. Keja, baran, sariqlar 1 yillik bo'ladi, 1 yillik yoki 1 yillikqa o'xshash, ya'ni 6-7 oylik sariq o'zining tozaligi bo'yicha 1 yillik baran sariqqa yetgan ekan, u vaqtda uni da sho'g'i mumkin. Sigir esa 2 yillik bo'ladi. Diya kelganda esa diyaga 5 yil, diya esa 5 yillik o'tirgan bo'ladi. Hamma biz bilamiz, qurbon sariq bir kishidan chiqqan, diya bilan sigir bu 7 kishidan ulush. Ya'ni 7 kishi ulushga kirib qurbon chaloladi. Albatta mana Otadan cemaat aytganimcha qurbonda g'ibodat qilgan. Aytganimcha Qur'on g'ibodat, ya'ni hech qanday bizning din qardoshlarimiz ko'proq masjidga yurmagan kishilar endi. Bizning hozir shunday termin bor, etnik musulmon, ya'ni etnический musulmon. Shunday qardoshlarimiz orasida mana shu niyat ma'nosini anglatmagan kishilar bor. Ya'ni Qur'onning g'ibodat bo'lib bitmagan, ya'ni g'ibodat bo'lgan to'g'risincha anglatmagan kishilar bor. Albatta bu yerda ibodat qilish niyat bek muhim rol o'ynaydi. Shu qurban chog'ida albatta aytdim. Oltilar rizolishim bilan sho'g'ilga tegishib bo'ladi. Unda biz Hoj surasida Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadi: "Astagfirullah, la yanalullohu luhumuha va la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Alloh subhanahu va taolo buyuradi: sizning inshaalloh qurbonlaringizning Allohga itida, qonida erishmas, tik sizning taqvolig'ingiz bilan erishir. Bilamiz, bu yerda da Alloh subhanahu va taolo bizga it kasb etilishi mana so'g'im so'ymaganlik, baran qurbonga sho'g'ib bizga mana biroz it to'lar degan ravishda tugul albatta. Kishi ertatik Allohga rizolishni, Allohdan rizoligini qozonib uchun bu qurbonga sho'g'ibga tish, mana shunday niyat bilan bo'ladi. Agar da kishi masjidga kishi birga yig'ilib diya ham sigirni sho'g'ar ekan, bu yerda da albatta 7 kishining niyati Allohga rizolik bo'ladi. Agar da 7 kishining birsigina bo'lsa da menga ko'proq it kirsa edi deb, ulushimda ko'proq it bo'lsa edi degan niyat bilan qurbon chalsa, ularning qurbonlari durust bo'lmaydi. Shunday masalalarga e'tiborimiz bilan qarashlar. Chunki so'nggi vaqtlarda barangina tugul albatta alhamdulillah millatimizning, qalbimiz qadashlarimizning xalli bo'luvi, unda diyo hatto eshitganim bor, diyo sho'g'ilga tilagan kishilar da yo'q tugul.
Шуңа күрә менә шундый нюансларны белеп, иншалла шу көннәрдә уразалар корбаннарыбызны дөрес итеп чалырга, иншалла Аллаһ Тәгалә тарафыннан кабул ителерлек рәвештә чалырга насыйп булсын. Корбанны әлбәттә бер очракта гына, мәсәлән, кеше нисаб микъдарына ия икән, ул бер очракта гына корбанны чалмаска тиешле була, ул да сәфәргә чыккан чакта. Ярым җәмәгать, әгәр дә беләбез, кеше менә шу мөбарәк көннәрдә сәфәргә чыга икән, ул нисаб микъдарына ия булса да корбан чалмаска аның мөмкинлеге бар. Әлбәттә, беләбез, сәфәр ул аерым бер мәсьәлә. Сәфәрдә кеше ашта калырга мөмкин, акчасызда калырга мөмкин. Менә шушы мәсьәләләрне истә тотып, инде динебездә, шәригатьтә, мәрхәмәтле шәригатыбызда мондый кешеләргә корбан чалмауны җаиз кылган. Ягъни мондый очракларда корбанны чалмаска да мөмкин. Беләбез, мәсәлән, шуңа күрә дә хаҗларга да, мәсәлән, хаҗлар безнең мусафирлар саналалар рутина. Гадәттә аларга да, мәсәлән, корбан гыйбадәтен үтәмәү дә мөмкин. Корбан чалмаулары да мөмкин Хәнәфи мәзһәбенә күрә. Әлбәттә, монда аларның хаҗ гыйбадәтен үтәү вакытында чалма корбан кермәй. Әйткәнчә, хаҗ гыйбадәте ул үзенә бер гыйбадәт, корбан гыйбадәте үзенә бер гыйбадәт. Шуңа күрә алар корбан гыйбадәтеннән азат булалар. Хаҗ вакытында хаҗ мәсьәләләренә бәйле корбан, аларның суннат корбаны бар. Әлбәттә, хаҗның төрле төрләре бар. Шуларга карап, алар да хаҗ кылганда үзләре корбан чалалар. Корбанның әлбәттә гыйбадәт буларак, мөхтәрәм вагазидин кардаш, беләбез, динебездә гыйбадәт ул һәр шәхеснең үзенә бәйле. Ягъни намаз кылу ул минем күршегә бәйле түгел, ул миңа бәйле. Ягъни намазны мин кылырга тиешмен. Аллаһ Тәгалә фарз айн диткән, фарз айн, фарз кифая бар, беләбез, әйме? Фарз айн ул һәр кешегә тиешле булган фарз. Шәхескә бәйле фарз. Менә корбан да шундый гыйбадәтләрдән булыр, әлбәттә, ләкин биредә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә, Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям безгә бераз җиңеллекләр дә насыйп иткән. Әгәр дә кеше үзе кыла алмый икән, үзе чала алмый икән, менә корбан гыйбадәтен кыла алмый икән, корбанны чала алмый икән, ул мәсәлән бер кешене үзенең урынына вакил кыла ала. Ягъни мәсәлән кеше еракта эшләп йөри икән, Якутия якларында, мәсәлән, Сибир якларында, мәсәлән, корбан чаларга тундра шартларында, мәсәлән, мөмкинлеге юк икән, ул телефон аша булса да шалтыратып авылдагы кешеләргә, ягъни туганнарынамы, минем исемемнән корбан чалдырыгыз өчен корбан чалыгыз дип әйтергә мөмкин. Моның өчен дәлилләр дә бар, әлбәттә. Чөнки Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям үләр алдыннан Хәзрәти Галигә үзенең исеменнән корбан чалырга васыять итеп калдыра. Бердә күрәбез, имам Пәйгамбәрбез вафат булгач, саллаллаһу алейһи ва саллям, аның урынына Хәзрәти Гали, аның ике туганы һәм дә кияве аның исеменнән корбан чала. Әлбәттә, вакил кылганда яки кеше, мәсәлән, хатын-кыз икән, хатын-кыз да үз исеменнән корбан чалырга мөмкин. Беләбез, безнең әхлак ягына караганда хатын-кызның хайванны чалуы дөрес түгел. Күркәм бер нәрсә түгел, әлбәттә, хатын-кызның корбан чалуы. Әмма ләкин үзе корбан чалырга Аллаһ рөхсәт иткән икән, шундый сөннәткә, шундый бөек гыйбадәткә кавышырга рөхсәт иткән икән, хатын-кыз да үз исеменнән чалырга мөмкин. Әлбәттә, бу yerдә хатын-кыз корбанлыкның, ягъни мәсәлән, әгәр дә кем корбан чалырга тели икән, әмма ләкин чалырга куркамы, яки башка сәбәпләр үзе чала алмый икән, ул кеше шулай да корбанлыкның кырында торырга тиеш. Монда да галимнәребез Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллямның тормышындагы бер хикәяне китерәләр, риваят итәләр. Билгеле булганча, Фатима, Пәйгамбәребезнең Фатима-туз-Захра, Пәйгамбәребезнең кызы, үз исеменнән корбан чалганда Пәйгамбәрбез әйтә, корбанның янында тор, чөнки корбанның беренче тамчы каны җиргә тигәндә синең гөнаһларың кичереләчәк дип әйтә. Ягъни күрәбез, әгәр дә кешеләрне вакил кылабыз икән, үзебез чалмыйча башка кешеләргә тапшырабыз икән, хәзрәт кеше булсынмы анда, яки махсус мал суючы кеше икән, безгә дә аның кырында торып, хәтта нәзәрдә кулдан корбанлыкка тотанып торырга кушалар. Моның да әлбәттә үзен чалу үзе бер гыйбадәтне үтәү дигән сүз. Әлбәттә, әгәр үзен чалмыйсыз икән, әлбәттә гыйбадәткә тиң якын булса, Аллаһ каршысында кабул ителә иншалла.
Мәдәләтен кешегә ул корбанлыкны күрү, нашы мөхитне тою, корбан бәйрәмен, корбан шалу мәрасимен тоюп, нашы көндә корбанлык янында булырга бигрәк тә гүзәл динебез ягыннан. Мөхтәрәм газиз милләттәшләр, әлбәттә гыйбадәт, һәр гыйбадәтнең ике ягы бар. Bir яктан әмер, Аллаһ Тәгалә тарафыннан безгә ул әмер ителүе, һәм яктан безгә аны әмер иткән, яме? Менә нисап микдары нисап микдарына, ягъни байлыкка хәлле мөселман кадәрләр, ул ваҗиб ителгән биләбез. Әмер ителгән. Димәк, моның бер ягы бар. Әмер ителүе, икенче ягыда Аллаһ Тәгалә үзе әмер иткән әйберне үтәгән кешеләргә шиксез, иксез ниъмәтләрен, савапларын nasip eder inşallah. Nabi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de eyte, mesela İbn Majah Hazretlerinin şulay hadis jindiklarında getirilen hadis, kurban gününde Müslüman kişi kurban çalganda güzellerek bir ibadet kılamaz. Hem de kıyamet gününde de çalınan kurbanları onlarga ügüzleri bilen, tuyakları bilen birge gelirler. Yani şefaatçi bulurlar bu kişide olur. Hem de şuna da indi tanışlanıp, bunun tanışlığı bilen kurban çalgız deyip Peygamberimiz eyte. Başka bir hadiste ise, mesela Tirmizi Hazretlerinin hadisinde okuyla, şöyle kurban çalgan kişiye Allah Teala tarafından kurbanlıkның her bir kılı, her bir yını hesabınca sevap yazılır. Bakına kararız. Bir berende mesela küp mü kıl, küp mü yün var. Milyon bulmasa da yüzlegen münler kıl şu katıda sevapka erişeceğimizni biliriz. Şulay da alimlerimiz eyteler, eğer de kişi kurban çalsa, inşallah kıyamet gününü biliriz. En zor sınav kıyamet günü o Sirat Köprü. Sirat Köprü'nü ötesin iken cennetli, öte olmasın iken cehennemli olasın. Mana bu şartta da kayber alimler eyte, çalgan kurbanlıklarımız inşallah dünyada en tiz bulgan Burak hayvanı, yani bizim İslam dini rivayetlerinde elege Burak at, kanatlı at revişinde bir hayvan, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Miraç kişisinde şu atka atlanıp çizmiş kukka kadarını biliriz. Mana şu kurbanlıkta kıyamet günü Sirat Köprü aldında durgan kişi durgan çağında ana şu Burak revişli gelir. Hem de eyteler alimlerimiz o ama Sirat Köprü'nün yaşın tizliginde ötürge inşallah nasip eder. Yani görürüz, eğer kurban çalabızken, kurban ibadetini ötübüzken muhterem cemaat bu bizning cennetke, tağım bir adamga yakınlayıbızını gösterip durar. Albatta muhterem cemaat kurban ibadet olarak öz içinde köpkene hikmetlerini de algan albatta her ibadet gibi o bir yaktan kişinin özüne karayı bir yağı var hem de cemiyetke paragan yağı var. Albatta kurban şolu bu hayvanlarını şolu diyen. Albatta. Yani kurban hayvanlarını şolu demek itke hasıl bu. Biliriz. Elgi vakitte itinin bayası yukarı. Kızanç'a karşı biz ideal bir cemiyette yaşamıyoruz. Aramızda türlü katlam kişiler var. Kimdir fakir, kimdir ortaşa halde yaşıyor, kimdir ise roman halde yaşıyor. Buna şu katlamlar arasında fakir miskinlerimiz var. Onlar bizlerine kızanç'a karşı günde it aşağı, günde itli şurpalı mesela şurpalar aşağı, türlü rızklar aşağıda mümkünlükleri yok anda yaşayan. Şimdi kurban bayramı günlerinde de kurban ibadetin ötev yarlılarga, miskin fakirlerge, muhtaçlarga bu itlerini öleşu biliriz. Kurban iti adette iş ölüşke bölünür. Birisi o kişinin üzerine kala, ikincisi o meclis ütkärip kunaklarını sığlav için, hem de üçüncüsü o muhterem cemaat yarlılarga sadaka etip biru için. Bir de şeriatımız elbette merhametlik ile eğer de kişi mesela sünnet niyetinden kurban çalgan iken, yani onun baylığı yok ama kurban çalı vacip değil iken mesela hem o kişi kurban çalgan iken o kurban itin işi ölüşünde özüne kaldırgan mümkün. Eğer mesela balaları köp iken, önünde bir 5-6 bala var iken, o vakitte o işi ölüşünde taratmışı özünün balalarına bergen mümkün. Bu da denizde kurken bir gamel. Eğer de ama vacip olmasa, sünnet olsa, vacip olan kişiler
Күндәй ташый. Менә күрәбез, әлеге Корбан гыйбадаты җәмгыятебездә социаль лифт функциясын көтеп әйтергә мөмкин. Ягъни байлар хәлле кешеләр белән ярлы кешеләрне берләштергән. Менә шул бәйрәм көннәрендә үзара итләрне уртаклашып, садака уртаклашып, без мөхтәрәм җәмәгать үзебездә ара җәмгыятьтә яхшы бер атмосфера тудырабыз. Туганлык, кардәшлек атмосферасын тудырабыз, әлбәттә. Шулай да мөхтәрәм җәмәгать, әле бу зур хикмәтләрдән булды. Әлбәттә, Корбан гыйбадаты мин тагын бер мөһим зур хикмәтләрнең берсе дә мөхтәрәм җәмәгать бу әгәр дә мәсәлән Корбан гыйбадатының барлыкка килүе тарихын бер байкау ясаса, беләбез. Корбан гыйбадаты ул Ибраһим алейһиссаламга бәйле бер гыйбадат. Әйтелә ки, риваятләрдә Ибраһим алейһиссаламның балалары булмый икән. Ибраһим алейһиссалам Аллаһ Тәгаләгә ялварып, әгәр дә миңа угылан бирсәң, ул бирсәң, мин аны корбан итәм. Шундай нәзер итә. Һәм дә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Ибраһим алейһиссаламга ул бирә, угыланны бирә, әлбәттә Исмаил алейһиссалам дөньяга килә, Хаҗар анабыздан. Һәм дә шушы вакыттан Ибраһим алейһиссалам төшләр күрә башлый. Төшләрендә ул үзенең улын Исмаилне корбан итеп чыгара. Әлбәттә, беренче көннәрдә ул моңа шайтан төшләре икән дип, шайтан төшемә керә икән дип шикләнә, шөбһәләнә, әмма ләкин ошбу төшләрнең дәвамлы булуы, беренче мәртәбә килүе Ибраһим алейһиссаламда бер шиктә калдырмый. Бу Аллаһ Тәгаләнең әмре. Үзенең нәзер исенә төшерә. Менә шулай Ибраһим алейһиссалам Исмаил алейһиссаламны корбан чалырга алып китә. Һәм дә беләбез, Ибраһим алейһиссалам бу Аллаһ Тәгалә тарафыннан җибәргән сынауны үти. Исмаил алейһиссалам да бирдә сабырлык һәм дә атасына итәгатьлек булуын күрсәтә. Анда да безгә күп кенә хикмәтләр, дәресләр бар, гыйбрәт бар. Тәгъим җәмәгатьтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә бирдә Ибраһим алейһиссаламга итәгатьле булу, үз әмрен үтәүдә менә шундый ныклы булу дип әйтелгән. Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәүдә, нинди генә әмер булмаса, үтәүдә ныклы булуы сәбәпле Аллаһ Тәгалә бәрәнне җибәрә. Инде Ибраһим алейһиссалам бәрәнне чалып, әлегәчә менә без мөселман кардәшләребез бәрән, куен, сарык кебек хайваннарны корбан чалабыз. Күрәбез, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә кешегә үзенең әмерләрен үтәгәненә, ягъни менә шу фикердән бер сүзен тәшли. Ибраһим алейһиссалам Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәде. Аллаһ Тәгаләнең фарзын үтәде. Һәм дә бу сәбәпле Исмаил алейһиссалам корбан чалмады. Аның урынына хайван бирелде. Димәк, Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәү сәбәпле кеше хайваннан үстен булды дип әйтергә мөмкин. Чөнки кешене чалмадылар, хайванны чалдылар. Күрәбез, гыйбадатны үтәү рәвеш сәбәпле кеше үзенең кыйммәтен арттыра Аллаһ Тәгалә каршысында. Киресен караган булсак, мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә Ибраһим алейһиссалам Аллаһ субханаһу бер башка кешегә шундый сынау ләгып булса, сынау үтәмәгән булса, һәм дә кеше халак булган булса, әлбәттә бирдә димәк, киная теле белән, әгәр дә кеше Аллаһ Тәгаләнең әмрен үтәмәсә, ул шул хайван төсле чалынып, хайваннан да түбән була дип әйтергә мөмкин. Шундый бер фикер чыга, була карасак, димәк Аллаһ Тәгалә гыйбадәтләрен, Аллаһ Тәгалә кушкан әмерләрне үтәсәң, ахырына кадәр сен үзеңнең кыйммәтеңне Аллаһ Тәгалә каршысында, үзеңнең кеше булуыңны раслыйсың. Акыл иясе булганлыгыңны раслыйсың җәмәгать. Ибраһим алейһиссалам буны раслады. Димәк, без Корбан гыйбадатын үтә, без үзебезнең кишелегебезне тагын бер раслыйбыз. Аллаһ Тәгалә биргән акылны без тагын бер мәртәбә аклыйбыз. Чынлап да без акыл кешеләре, без Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен тыңлаучы һәм үтәүче буларак билгеле булабыз Аллаһ Тәгалә каршысында. Әгәр дә билгеләмәсәк, әлбәттә мөхтәрәм җәмәгать, безнең кыйммәтебез шул, бәләкәй генә бер куеннан бер яшендә кыйммәтрәк түгел. Шулай да мөхтәрәм җәмәгать, Корбан гыйбадатының хикмәтләренең берсе һәм соңгысы, мин белгәнчә әлбәттә ул галимнәр әйтә, әгәр дә
Qurban shalı, qurban hayvanları shalı, qurbanlıklar şalına iken, hem de qurbanlıklarının kanları jirge ağa iken, meşhur jirde, enerjide kişi kana vurmaktır. Qurbanın şunday bir hikmeti var. Şuna göre qurbanlarımızı arttırıp cemaat Rusya kölemde bilmiyorum köp mü qurban şalmadır mesela. Bugün internet sitelerine kirip qaragan, Türkiye'de 2 milyon qurbanlık şalmadır. Bilap qaragız, 2 milyon. Albatta, mesela Saud Arabistan'da bu son mesela hacılarına resmi mağlubatlara göre 6 milyon. Albatta, bir de Saud Arabistan'ın özünün halkı var. Ama göre köp mü milyon qurbanlık şalına. Şuna göre öyle bizimizin devletimiz Rusya'da hem de Respublikamız Başkırstan'da alga tabada soğuşsuz üzara tatlılıkta kardeşlikte yaşamamız için inşallah kurbanlıklar çalıp inşallah bizim şehrimizde Rusya'da hem de elbette bütün dünyada kişi kanı ağzılmasın indi tek hayvan kanına ağızlıp kurban şanlıklarına dursaydı. Şunga muhterem vaziz din kardeşler vazimiz tamam. Şuna göre itibarlı bulunuz, rükûka kitirge aşıkmamız. Ve akimus salat. Ota babalarımız elik Kurban Gayeti beyramında üz tilegi көңілі bilen kurban şalıp, yetimlerini tuğanların, dostların, күршілерін, yakınların ağız ettirken hem sıylagan. Bayıl Kurban Gayeti beyramında İhlas Meşitinin kurban şalı urını dip, Zinini bistesinde urnaşkan Karavan üzegi soylap alındı. Что хотелось бы сказать, это очень удачная идея собрать Курбан-Байрам, провести именно в одном месте, потому что здесь все более подготовлено, более централизовано, хочу сказать. И ветслужба работает в полном составе, абсолютно все на виду, видно, как все люди очень довольны, приходят сюда, с удовольствием покупают животных. Также, что хочется сказать, со стороны нашей службы нам это очень удобно, нам нравится. Здесь все продумано, все бараны хорошие, осмотрены до убоя, после убоя. Внутренние органы мы осматриваем, прежде чем отдать хозяину. Пока таких грубых нарушений никаких не было. Сегодня у нас мусульмане Башкортостана все празднуют этот праздник, который сопровождается жертвоприношениями, то есть жертвы Богу. И, конечно, сегодня органы власти сделали все, чтобы людям нашим было еще комфортнее проводить этот праздник. Сегодня с утра все мечети открыты, народу много, службы. И сейчас мы находимся на площадке, где по решению правительства, по решению администрации города, мы впервые в истории сделали так, чтобы из города жертвоприношения перенести на эту прекрасную площадку за городом, чтобы здесь люди смогли в спокойной обстановке все это посмотреть, купить, пожертвовать жертву, принести курбан свой. И, конечно, наверное, что-то, может, получается, что-то не совсем, но это первый блин, как говорится, комом. Но сегодня я приехал сюда, вижу, что здесь очень всем нравится. Прекрасные условия, прекрасные ветеринарные службы, которые помогают мусульманским организациям в решении задач, как правильно, как ответственно провести Курбан-Байрам. Вот это как раз тот диалог религии и власти. То есть всех удовлетворяет и красиво, оперативно, чисто. И действительно в городе, для администрации города тоже в мечети очень сложно было это делать. Все, вы знаете, ответственный всегда имам-хатиб. Все организовывают местные органы власти совместно. А сегодня здесь мы проводили 4 совещания. И вы знаете, наверное, мы оказались правы вместе с религиозными духовными центрами сделать эту площадку для жертвоприношения. И, конечно, я хочу поблагодарить руководителей класса Мухаммад Казрата за тот
семинар-класс, мастер-класс, который был показан. И смотрите, сегодня все используют эти желобки, все используют это подстилочки, то есть чистота. Вот видите, как правильно было организовано, и, конечно, опять и класс у нас впереди всех. Да, это и организация плова, это организация наглядной агитации, это организация молитвенных помещений, то есть можно помолиться желающие. Я думаю, что это должно быть примером для всех, для всех. И еще раз я хочу поздравить всех мусульман с праздником, пожелать им здоровья, чтобы Аллах присутствовал всегда в их доме, чтобы всегда человек был с чистыми помыслами в этот день, да и вообще. Вот. Я думаю, что религия, она всегда объединяет людей. Она никогда не разделяла людей и не разделит. Поэтому Создатель один. Как говорят муфти Талгат Таджидин, Адам и Ева, прародители наши одни. А мы только люди, которые здесь, как говорится, находимся. И мы должны всегда помнить, что надо беречь свою семью, свое государство, свою землю, свои реки, свои леса. И тогда у тебя иман всегда будет в сердце. Мына быйыл беренче мәртәбә бер генә җирдә, бөтен зур шәһәргә бер генә җирдә оештырылды корбан чалу урыны. Әле опыт җыябыз гына, тәҗрибә җыябыз. Киләсе елларга бик матур булыр. Быел да бик әйбәт оештырылган. Рәхмәт колхоз базарының хуҗасы Сулейманов Айрат Мударис улына. Ул менә үзенең коллективы белән оештырырга ярдәм итте, урын бирде. Бик әйбәт итеп бөтен кешесе катнаша. Аларга да рәхмәт. Менә безгә башка җирләрдә дә шулай бәйрәмнәрне матур итеп оештырырга ясын. Быелга шулай опытны җыеп, менә министрлар килеп китте, әле премьер-министр килеп китте, менә карап ошатып китте. Ветеринария управлениесе bütün халкы белән монда матур булсын, әйбәт булсын, дөрес булсын, дин белән ветеринариямы или антисанитариямы, санитарный службамы берлешмәсен, алар бер-берсен яклашып, бер-берсенә ярдәм итешеп, бер-берсе белән бергә эшләргә тырышалар. Һәм ул менә килеп тә чыгып килә. Киләсе елга киләсәк буыннарга ничек ясарганы менә bütün халыкка җиткерергә тиешбез. Аллага шөкер, әйбәт булыр, күңелле булыр, бәйрәм булып үтсен. Бүгенге көндә бит инде менә Караван сауда үзәге дигән мәйданда 15 мәчет йыелган һәм монда курбан халалар. Бу минем уйлавымча инде бик яхшы, чөнки бөтәһеләр бергә берләшәләр. Монда байрам бик матур оештырылган. Минем уйлавымча бөтә халыкка охшарга тиеш. Корбан чалу урынында Уфа шәһәренең 15 мәчете катнашты. Изге Корбан гаете белән котлап, шушы мәчетләрнең имамнары халыкка үз фикерләрен җиткерде. Elhamdülillah bütün dünya Müslümanları bugün Allah Rabbul Alemin rahmetine ümit edip kurban salalar. Bugün buna Allah'a şükür buna şu bizim kurban salı meydanında bizim Üfük Allah'ının başkasından başkalarının bütün mehle birleşip Allah'a şükür kurban salar. Buna tiraka karahak şul tekim matur bayram devam eder. Allah'a şükür kimdir kurbanlıkların yetimlerine, miskinlere verirler, kimler pişirip avut ettirirler, kimler Udların selametlik üçün, aile selametlik, il selametlik üçün Allah'a şükür kurban sallar. Allah Teala tebaraka salgan kurbanı kabul kılsın. Bol kurbanı kul Allah'tan birgen nimete şükür. Birgen ömrüne, birgen selametligine, oşu ilde yaşaw bizge, oşu matur tabiatda yaşaw bizge. Allah'tan birgen hesab nimetke bir şükür. Allah Teala tebaraka salgan kurbanı kabul kılsın. İnne salati haqqata uqan namazlarımız ve nusuki kılgan hayır ihsanlarımız, kurbanlıklarımız lillahi rabbil Allah'tan rızası olsun bulsun. Allahümme takabbel minna hadil udhiyata min aşı mübarek kurban gayetükünü salgan kurbanlıkları Allah Teala kabul kılsın. Kema takabbelte min İbrahim Halilullah Allah Teala yüklü bu peygamber İbrahim Halilullah kabul kılgan kıvık. Ve kema takabbelte min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hem ahirgi peygamber bütün dünya rahmet edip gönderilgen peygamber Muhammed sallallahu kabul kılgan gibi kabul kılsın da Allah Teala tebaraka hazretleri kilayir gala
Ошо birleşip birge көңүллүү болуp, Алла табиганы шүкүр кылып, курбанга салайык. Курбан гайытлар укыйык, урда тутайык, намазлар укыйык. Матур яшьләр матур гаилә курсыннар. Матур балалар үстериннәр. Мусулманы үзенең меңәр ел дәвамында килгән үзенең иманына кайтсын. Илдә бәрәкәт булсын. Безнең игенсә иген үстерһеннәр, мал үстерһеннәр. Заводлар, фабрика эшләп торһыннар, халкыбыз хезмәттиярлек булсын, иманлы булсын, иман диедә бәрәкәт бар. Алла тәбәрәк үзенең рәхмәт дәвамны кылын. Башкортстан мусульман дини язгы исеменә һәммәгә ошо изге байрам Курбан гаетен яңа бер мәртәбә тәбрикләймен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Kurban bayramlarımız üylerimizge yem, başlarımızga tem, yüreklerimizge ilham alıp kilsin. Çünkü ol mukaddes ve mübarek bayramlarımızın birisi. Ol İbrahim aleyhisselam hem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin uluh peygamberlerimizge ve Rabbimiz Allah'a tuğrılık bayramıdır. Biz bu günde baxtlı, biz baxtiyar deyip can yürekten avaz yarabız. Çünkü bizlerge öz gımırımızda, öz halkımızın, hükümetimizin imanın körüge nasip eyledi. Mine bugün bütün şehir Müslümanları Zinyonu tübeginde, karavan, sevda üzerinde büyük küp meşitler, mahalleler, özlerinin mahalle kişilerin jiyip kurban gıbedetin jirine jitkireler. Biz alarının barısına da, alarının gımirleri, gamelleri, gıbedetleri, hem kurbanları peygamberlerimizden kalgan bu Allah gıbedetke layık bulsun deyip dualar kılmaktabız. Ey kardeşlerimiz, Allah Rabbimizge bir de rahmetine bizge Kur'an, bir de bizge sünnet. Bugün bizge kildi ulu bayram. Dürüstlükte İslam dininde bir iki güne ulu bayram. Birisi Ramazan buldu. İnşallah ay boyu bayram bittik. Gayet bayram ötkerdik. Indi elhamdülillah indi bizden Kurban bayram kildi. Toza İslam bulup, bütün halk jıyılıp, mescitlerimizde gayet namazlar okudık, hutbeler tırnadık. Indi rahatlanıp sıktık inşallah şu king matur urunga inşallah Sista urunga kurban salırga. Allah Rabbimiz rızalığını izlep. Allah Rabbimiz üsün, rızalığı üsün. Bismillahi Allahu Ekber deyip rahatlanıp kurban salırga kildik elhamdülillah. Şimdi hemen bizge tilimiz tanıslık, yöneten tanıslığı, İslam nurları, iman nurları, Kur'an nurları, hemen bizge de dünya ahiret bakitleri. Şimdi şu kurbanlıklarımız bizge hemen bizge bilsin selametlik inşallah. İller bizge tanıslık inşallah, dostluk, şatlık, tigizlik bilsin inşallah. Şimdi bugün fakirlerini tuyundurabız, miskinlerini tuyundurabız, tuğan dostlarını şatlandırabız, etiyanilerini, ballarını şatlandırabız kurban iti bile inşallah. Kurban aşı mübarek bulsun, kurban aşıları temde bulsun inşallah. Barşağızında büyük kurban bayram bilen kutlayayım. Hemen bizge selametlik, tanıslık, bakit tevfik, dünya ahiret bakitler dileyim. Rahmet sizge. Курбан гаети бәйрәмендә курбан шалу өчен безнең республикабызга Төркиядән 500 бәрән бирелде. Моның хакта үз фикерләрен Төркия Биянәт башкарлыгы әгъзасы үз фикерләрен белдерде. Öncelikle bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünya genelinde 145 ülkede kurban faaliyeti gidiyoruz. Bu kapsamda Rusya Federasyonu Başkürdistan'da Ufa eyaletinde ise yaklaşık 750'ye yakın kurban kesiyoruz. Buradaki temel maksat burada birlik ve beraberliği, buradaki kardeşlerimizle bir araya gelmektir. Birliğimizi güçlendirmek, ilişkilerimizi güçlendirmektir. Ve buradaki kardeşlerimizi aynı zamanda Türkiye'de davet ediyoruz. Gelsinler oralarda hakeza görsünler. Bunlar biz buraya gelecek konak olarak geleceğiz. Onlar bizim oraya gelecek konak olarak gelecekler. Ve aynı zamanda buradaki resmi idareye de çok teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Böyle güzel bir organizasyon yapmışlar. Bir tarafta veterinerler, bir tarafta sağlık ekipleri olmak üzere çok güzel bir organizasyon ve yer teşkil ettikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz Başkürdistan yetkililerine. Allah razı olsun hepsinden. Özellikle siz Hazreti Dini İdare Diyanet İşleri Başkanlığı'na da İhlas Mescidi'ne de teşekkürlerimizi arz ediyoruz inşallah. Бәйрәмдә Курбан шалу урынында кунаклар өчен Ихлас мәчете искиткеч тәмле шулпа әзерләде.
Шулай ук сәгать 2-дә кунаклар өчен Корбан гаете бәйрәме уңаеннан Life Center Башкирия мәйданында искиткеч матур гүзәл концерт һәм тәмле пулау белән сыйлау уздырылачак. Тырыш һәм уңган, акыллы һәм киң күңелле халкыбыз. Корбан гаете бәйрәме мүбәрәк булсын. Күкләребез аяз, күңелләребез тыныч, өстәлләребез түгәрәк булсын. Күңелләребездә иман нуры балкысын. Шуның белән бүгенге балкыш программасы чыгарылышы tamam. Ve aleykum esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.